airfield veng Davida tual thi na chungchanga khanin article pakhat kamua chu hei Lr Chhunga advocate ma puchunga zia ania puchunga hi advocate a chuanin a senior pol to tak mai aniatin ama mi zia thimthim a point pa in classroom tak chi enge padam thap kan tiang chi dam thap mai kan tiang chi khania hei hemi chungchanga hen article ron ziaka chu kan chiaranga engtiang takin nge ani hianin hemi chungchang hi lo mu ve ti hi kan shedon ani tui real airfield thilthleng mei thai fa pa in anunna a chan na le a thian pa chung ko har sa ve tak mai point liam na tak ator chungchang hi shelo po kanom to om love zoram khovel min fan chuak ve ka ator tu te mi puin kan khonga in kan laina tak zitani SRS kalfor wang lai te khole vek tam taka JSC din tir vel khan nasatakin be puyan thlaka vok lum le mi in thia sak le veng chunga tanga no chua po tam tak an nei ni kha hun lai kha kan kal pel to emo kan ti laya hetiang thu lungchet thlak tak shit tur om le ta hi apoi tak zitani aburon tan na po thakop me he tuntum thilthlenga phei chuan pastor senior pakhat amol pho ve ta hle mai boka an chung ko tan chuan an bil chunga lo mundanga han chuawa mai ngam po ani lo pastor mani se thu boy or ve don le don lo po hi ala hriat mai ri lova tel ve ngei tur chu ani aron ti tariap maya adik chi reng boka chun chu pastor kha akai kuang kha chu ani lo thei lo wani chon tel ve ngei tur ani aron ti tariap mai ni hei puchung hi chuan heng thil then dana tang hian mi pui ten hriat tu poimo tak tak kan nei ti a chiang reng mai chung te chu dan mi te tanga thlir chung zelin kan soi don ani rontia VDP te din mun hi ilo en chiang ma sateang Mizoram hin VDP hi khotina din tura ngai ania VDP din chungchang hi Mizoram Police Act 2011 Section 49 atanga 57 na te kan mu VDP chu District Superintendent of Police SP hoi hota din thei ani Mizorama membara hian kan hriat thiam thei turin police emo excise a thu boila nei ngai lo dan bo chiata wanga na atanga ban emo chol tir la tok lo veng chung mizom le nungchang thatak laklu thei an ni member te hi kumtin mun thuma thena mun khat bangin mithar laklu thin turani sombruk chuang to te chu membara tello tur anne annual report hi village defense officer SDPO nena an pethin turani VDP pakhata hian member som panga aya tamani turni lo heting hi VDP din mun ani laya kumpuan committee ti te ro chu wol phua chop sarkar shet puilo ania dananga mala ve turin engthune nama an nei lo thu athakop me he VDP a complain thelu chungchang hi ranti velia airfield veng tual thana thenga hian pastor khan quarter rok tu te VDP le kumpon nena a thlen thu kha kan sevek ome hi mitam tak chuan kan chin dan ani rengani section 173 174 BNSS IPC kan share chuan poi khoina a thlen chuan police FIR thelu tur ani ti kan muanga poi khoina lian tham thengani chuan police ten FIR an jiklut ngei tur ania chuti line poi khoina te naw police ten an mani thuwa case an register mai thailo om ve boka chunga ero chuan court phalna lak masak tur ani thungani section 173 le 174 BNSS hi chu heti hian du tok tamela section 40 clause 1 BNSS a hetiang hian kan mubok any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits an unbailable and cognizable offense or any proclaimed offender and without unnecessary delay but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such persons or cause him to be taken in custody to the nearest police station hi kepoina video masakalo saito section 40 BNS koronti khanitani hemidan noi henmin mimal poina mi man theina dan kan nei karonti nakha in la che o me ka video masalo clear ka chon ti chon hemi chungchang che hi puchung halaron kwat chuak ve tani VDP kan ti te po hi police an ni lo wangin private person kan tia khian antel lo theilowa mimal private person ai khian misual man chungchanga thune na sang jok an nei big chuang lo ti na ani ti chon ngun takin achunga mi khi han chiar taila mimal VDP telin an man thei chin chu poi khoi na lian tham aman tu emo man tir tu om ve lai ngeya tisual te ti ani omsi chu he thila henin thil rok
thil ruk te pawh ka rawn sawi ta ni a tiang te pawh kha an ru lai ngei an va hmu ni kha chuanin proof a mawmawh tawh lawa kha tiang chi te kha cognizable offences kan tiang chi te ni kha tiang hanin mimal point private person point min man thei ni ti kha ka rawn sawi fia to kha in a hre theu awm e mimal private person chuan a hmu emaw a awm lai a poi khoi tu a hne lo awang emaw aman thei lo chuan VDP te tranpui na dilin aman tir thei tina ni mi poi khoi lai a hmu lo le awm lai pawh ni lo rinhal awang ngotin VDP aman tir thei lo tina ani kan hre thiam mai awm e chu tiang poi khoi na an hmu lai ngeya thleng red handed ani lo chuan police a FIR thelu turani tin mimalin an man emaw VDP te puina an man ani point lo dop emaw kut lo thlak emaw kol khot lai khang lang lova dar kar ruk chhungin police nena an hlan nge turani ti kani ta hei hei mi chung chang hi chu sei le soinu private person ina thil mi po kan man midang kan man ve thei na dan karon soina khan karon sei vek to khamo arangin police kan thlen turania dar kar ruk chhungin mo ari bera dar kar ruk chung ti khani top mai ni pastor khan quarter ruk tu te VDP le dang te aman tir kha ati dik rengem tinia achunga section 40 BNSS kan siar le comment atang khian ngai dan kan siam thiam mai ome David te thian dun khan quarter an rok lai tu manan mulova rin hlal wang liu lewa pastor khan VDP le kumpon committee a thlen ania abul bera chuan pastor hian hemi chung chang bi ka chuan ati dik lovani pastor mai hi hani lova mizomi puite hian hei kan ti thin dan hani shimshima kan ri hlal tu te emo VDP emo JC kan mantira annin dim lo baksaka kutan lo thlak chiam khan hetiang thi na hian alo thlen hian VDP emo JC emo adang te nena thlen tu le kut thlak tu kha in thurual with having common intention a ngai lo thei lo ani ta ni non ti ta chia reng boka chuti line pastor nena David Anutan ngai dam andil chung chang le anin biak zuina khachu dan mita chon comment tur engma kanei lova ka soi ve lovang VDP nena an thena wang hian enge poyom thei achunga kan soi khi soi zomna ang devin section 61 BNSS kan soi chun zamang heting hen kan mu when two or more person agreed with the common object to do or cause to be done A an illegal act or B an act which is not illegal by illegal means. Such an agreement is designated a criminal conspiracy. Helai section hi an sei fia don taila mi pani chin anin thurwala dan lova an chete dan phal tho si ti ro ting tura dan lova an ti chuan criminal conspiracy in phiaruk na ani section 3 clause 5 fa etiang hen kan hubok when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intentions of all each of such persons is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. Omje ve thung chu mi engemaw zat tumthumun neya dan lova thil an ti chuan emo dan an bo che chuan an zawai khan an mi mal thil ti theu angin thuboi siam sak thein ni titani hengte hi ngun takin chiar taila kan chia thiam thei mai arin oma chuti rolin pastor man ti remo man vero se ti lam chu rilruwa om lem love ma se hetiang hi thil thleng thei ani awang hian mi zong hi tumlo dewa miswal poi khoi tu lo thurol pui thei reng din huna kan ding ve thei ni esopa thon thuwa kang hlai jinga ngoi huplom ve po khan shem apum pel big lo zia kha rilruwa vong reng chunga mitin te kan film khur atul zia kanin zir tir tur zo kani ta henin pastor kha enge athiam lo ve na kan ti kha chu kan hret siam mein karing indo phidan kalaniem poi khoi tu emo miswal do phian atum ber chu an ma ni atanga an thil ti swal fin fiana mu khania hi India dan pui constitution in a khap tatani India ram dan manga ro rel na sang ber Supreme Court poin a khap na tam tak mu to roma chumi zu zia High Court chang te thorem na tam tak mu to rom bokani heng court te hian an sei sel ber chu police ten miswalan vuaka an dop thin chung chang ania mimal private person kan ti tele NGO wang phei chuan mi vadop theina hi an nei lo shima an dop cho khan tangkaina anei heklo an mani hi dan bo chetua anin siam mai ni awan dikem tela hi chu hetiang hian section 120 BNSS a kan mu clause 1 whoever voluntarily cause hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confessions or any information which may lead to detections of an offense or misconduct or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restorations of any property or
valuable security or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restorations of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. Rai thu hi a hom zau dewa wangin kan subject mil turin kai toi taila. Zia chu mi tu po midang an thil ti sual in pon tir tumin amo midang thiam lo chan tir an ni theina tur soi tir tuma liam tu chu liam satlia heart ani chon kum sari thleng jail tan le poisa choi tir a shem thei ani tiania in subsection 2 a hian soizomna kan mu liam kha liam na tak grievous heart ani chuan a shem na hi kum som jail tan le poisa choi tir thei ani ti kan mu bokani. Section 123 a vek hian hetiang hian soizauna illustration kan mu police officer a chuan Mr. Z chu dana bo che thu soi tir tumin ko ta thlaka he section 123 noi hian police officer a hi shem thei ani ron ti ta ni police te pon him bik lo mo hemi chung chang ai chuan JSC VDP ti vel te phei chu him lo ta kan ni ringot mai b na hian a police officer chuan Mr. B chu bungro ruk ada khom na soi tir tumin ko ta thlaka he dan noi hian shem thei ani pitani. C a revenue officer chuan chia abat pek tir tumin Mr. Z chu ko ta thlaka Mr. A hi he dan noi hian shem thei ani ti te ania heting hi thilom dan ania abul bera chon ko ter rok ani thu kha pastor khan thlenna tur dik tak police a thlen ni sela chuan heting boi khoina le tol thana hi thleng mi elo tur ani ron ti ta ni hi kalori ek tan che che khani boka kan ril ru poin ang viawin ka shia pu chhunga nen hian mo mase pastor khan VDP le kumpon committee a thlen ta hlo mai sia a ngong avana tak em Kaushan beitu te poin remchang an hailo kaushan beina man ro thataka an mangle ta chat mai ni mizo zinga hian kan pastor te minister le rongbol tu zinga hian dan lo ngai pui molo na le dan shemi mu ni khwalo na tam tak chuan an lan na ya iswa hun laya juda dan shemi farisai ang tura ngaina an nei ani mai thei farisai te khachu lawyer lam ai ma chon kaushan rongbol tu kaushan engkol tu ministers zok ani mel lalro rel na lama anin rol lo dana khan hei hian mizoram kaushan te hian dan shet na lama tan la kan ngai zia po ata lang te lo me mission field ta kan missionary te thu boi na in policeman tokin har sanalian tak an ma chon te bekin hial hal sak an ni meu chuan kan mamo masak ber chu ukil dan shemi an ni le tho thina chunglam rel fel tura da chu harsa kan ti le deu se ni theology subject a po hian dan shet na lam hi engmo chen hi chu da tel ve te po hi a thamai theini aron ti ni hei kaushan po hen zirlai te kan siu thina ni lai zan zirlai te Sunday school te chu seilo tin thalai te point zirlai te po kan siu thina heti ang henin legal awareness chu kan mamo tak chet chetin ka ria tuna po hei teng hen poi khoina thlenga nia antinan me David te hi dan shemi ti me tiang ama digna chanvo sheve tak mai lo ni se an no man mak hianin VDP te hianin an ngam ngotinarin ommi lo ni chu chuwang chonin enge karai ti shatur tal po hianin legal awareness chu kan mamo viawani kan pastor po hena mamo khop maya pastor ang thovin VDP te pon an mamo thovani an shelo lutuka poika khoi theini jel katang theini ti point shelo mo JSC kan ilom ti wang khanin thunei ta viaw khanin ngai tang nge mani sual na chon mi sual a the thluchin mizo society a hian sual kan huatan hi apon loi riau maya kanin bul naya omlo turte kan venga omlo turte hen kan dua ti bo tumna emo an ma nia om tharau solero kan veipui poina langlo thufing te bung som pathum chang rukna heti hen kan mu felna chuan dik taka omte chu aveng thina sualna ero chuan misual a the tu thin helai bible chang hian omzia pani anei thei misual chu ama solna vekin ati che thin tina emo misual vekin ati che thin ti in ayenga po chu ni se sual do in ti chunga misual kut kan thak te pho atanga kan na chuak te anin kan kal sakani chuan misual kan ti te po hian India dan noya chanvo an nei ve tho si wangin sual do ni lovin sual siam bel tu zok kan ni fo thin aron tia adik thei khop mai mo thu sia ke tuirial airfield thil thinga hian VDP te anin rol ma kha chuan an venga misual pani pastor ko tarok tu chu porin lel chau le ngal anoma ko alo war me chuan tual that tu engemaw za ta nom ta awan dik em rin a takin hei puchunga hi
pa in thlasung le engeniang padam tap ka ti rual hianin he athuji ka kher kari chon ron siam ve hrai maya engponi se kan share zelang pastor senior me po hek tu ni in tol that tu te jinga atel ve ta zo kani arab thlak le mai hi swal do na ni lovin swal siam bel na zo kani danin thuni na min pek le kan ti tur chin theu chu ti la he tiang thi na hi a thleng lo to pang mole engemo man ro manga tol that tu a chung chang dan anga ngai tu theilawa aumte chashi lawa an chuate an vaya man ani lo phei chuan alate nom le zol dona misol an pun bel zel don ti na alani zol nei mikan o mishing thil tha chu a entir to che ani lom ni lalpana phut chu enge ni dik taka thil ti te khoina ngai na te thun horol takai pathian ne na len dun te hi ani lom ni ati te zol nei isayan chonghei dan dika soi diklo taka midang in phuana phalsaka an ngongkol hrui ti cha sakte mi ti du da chin simte an phurit zong zong li sakte hi ani ti hi rilru om thar se avadom em tuntum thil thlenga chuan media te tangkai na le rot felanu malak na kan hmule a aro puina lo le ani tining policy ka comment do to long o kanin mu dan te ngai dan te comment section nei lo save thung don nia